Quando PNT li husi direção trânsito extende acordo cooperação tinanruatan com a companhia Heineken. Diretor Direção Trânsito Segurança Rodoviário Nacional, Superintendente Assistente Luiz da Costa afirma: cooperação entre Polícia Trânsito e a empresa Heineken ne atuhalau serviço hamutu cada tinanrua termina. Nune, o empresa Heineken ho Polícia Trânsito extende acordo cooperação batinan ruatan husiri hunrua ronuluresen lima tori hunrua ronuluresen hitu. Bem, aproveito a oportunidade a carta pela informa para o público, cooperação entre a Polícia Nacional de Timor-Leste e a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária durante a minha serviço hamutu, tanto também itania lumune remataona, também makohin usi parte empresa Heineken, durante ita serviço hamutu. Usi parte Heineken mas sirne apoios lawas validan foi tina ida rua mebe ya tempo barak rua si 2017 sira apoios materiais saída dele ita uso basira e sira apoio tempo nova mebe a nota de entendimento MU ita rua 2022 tanto ita halo si parte 2022 tina dua ita halo extensão tamarne maka usi parte Heineken sira informa kata ke MU remata ona então isa para bele reativa pela fale olhando para cooperação serviço hamutuk apoio mesmo durante parte Heineken apoio masuk tertebes liliu konaba isa tu bele informa bai itane cidadão sira liliu itane administrante sira konaba hem ho responsabilidade tambah sira mak produz cervejas itane Timor-Leste tanto Heineken nessa empresária bot maka produz cerveja também maka ita serviço muito com parte Heineken sirnya promoções bahia sirnya produto sempre lá muito com ita e ita serviço para pasta terras apoio seret maka ita precisa usar apoio sempre apoio tanto ini maka empresária internasional ihan maka existe Timor durante Heineken maka apoio máximo tertebes e ita espera kata pau ini ita se maximiza atividade dele ita sempre usa apoio atau pela fornece bahia Polícia Nacional de Timor-Leste numeramente bahia Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Enquanto o diretor companhia Heineken, Hato agradece a instituição PNTL, deve extender acordo de cooperação entre parte Ruane e Batinan Ruatan. Dari Heineken Timor bersama dengan National Police of Timor-Leste, Department of Traffic and National Road Safety. Very happy, sangat bahagia, sangat bangga bisa berkumpul hari ini untuk menandatangani perjanjian perpanjangan kerjasama yang kami sudah lakukan sejak lama. Kami sudah bekerjasama dengan PNTL sejak 2022 untuk program road safety ini, dan ini adalah perpanjangan untuk kedua kalinya untuk tahun 2025 sampai dengan 2027. Polisi Nasional Timor-Leste tentu memiliki peran yang sangat besar terkait dengan keselamatan di jalan raya, gitu ya, karena mereka punya capabilities dan juga sebagai penegak hukum, tapi di sisi lain mereka juga memiliki ilmu pengetahuan terkait bagaimana bisa berkendara dengan baik di jalan raya. Jadi kerjasama yang kami lakukan selama ini adalah bagaimana kemudian membangun awareness, membangun kesadaran, membangun budaya terkait dengan keselamatan berkendara di jalan raya, dan tentu saja dengan PNTL adalah stakeholder yang sangat penting dalam hal ini. Kami Heineken Timor sebagai sebuah perusahaan yang beroperasi di Timor-Leste tentu sangat menyadari gitu bahwa kami ingin berkontribusi secara positif buat negara ini, sehingga salah satu yang kami lakukan di sini adalah memastikan atau meningkatkan terus terkait dengan budaya safety berkendara, terutama dalam kaitannya dengan green responsibility. Karena produk yang kami hasilkan ini, kami ingin ini dinikmati secara baik, secara bertanggung jawab, sehingga dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi terhadap
perjalanan berkendara segala macam bisa kami minimalisir. Jadi memang kerjasamanya lebih banyak dalam hal membangun awareness terkait berkendara, gitu ya, bagaimana berkendara dengan baik, bagaimana menaati peraturan-peraturan lalu lintas seperti misalnya menggunakan seatbelt ataupun menggunakan helm, sehingga harapannya budaya safety di jalan raya itu semakin baik sehingga tingkat kecelakaan di dalam berkendara atau di jalan raya bisa semakin berkurang. Jadi kami sangat bangga, sangat bahagia bisa bekerja sama terus dengan PNTL, dan kami juga berharap stakeholder lain yang ada di masyarakat yang punya kaitan langsung dengan keselamatan berkendara, ya baik pejalan kaki, pengguna kendaraan maupun orang yang juga berolahraga di jalan raya segala macam, bisa ikut berkontribusi ke depan untuk keselamatan di jalan raya yang semakin baik. Nonya parte contente tebes, a cooperação idane. Liu polícia trânsito, tamba PNT li a responsabilidade nebe bo tebes, o insamak bela segura cidadão sira atau hemu tua a responsabilidade. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha hane yang botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.